Yabo lento le ukuhlonipha isikhathi it goes a long way. Ku music nje siqala. Awujwayele ufika late ngasikhathi esiningi. Wazi mina wazi. Qhubeka. Ku music okay uthi ngushiye ku music ngoba kuzobe ngathi yabo mawudayisa especially uzohlangana neclient. Umuntu uyasho ukuthi emsebenzini ngiphuma ngo6 ngahlangane eThekwini ngo7. Nawe make sure ukuthi opast 6 ukuthi usuka eMlazi uyakhona. Opast 6 bashaya nje usendleleni uyakhona. Angafiki umuntu ezokulinda kwalena usazohamba wena uyifikele ngo8 o9 kade efikile umuntu. Ngiyangishaya nami kakhulu yonto le iplan ngisho iqiniso futhi. Isikhathi sibaluleke kakhulu ukuhlonipha. Mengibuka izinto eziningi thina isikhathi esiningi siya konje lithini legama leli siyasmisuse isikhathi thina sekuthiwa ilokhuza ibantu time so ngaso sonke isikhathi uma ukhulumile nomuntu uthi uzoba ne-appointment make sure ukuthi uyenza ukuthi ibe nesikhathi leyo nto leyo ngisho ngashiwo usuku ukuthi ngolosihlanu kade seshilo ukuthi sina sobonana ngolosihlanu kufanele siconfirm ukuthi isikhathi ehlambe phakathi kwala nala mina ngizokwazi ukuthi ngifike because ngathi ngiyafika awukho sure and then sengaffectekile because yabo ngathothi khona umuntu engizohlangana naye ngesikhathi esukuthi naye uzo-affecteka sengilinde wena isikhathi nje sibaluleke kakhulu bese discipline ebalulekile and I think uyakude kakhulu futhi nediscipline kanjalo that's dope that's very dope usushiyene lesilenzweni wakho yatshengisa ukuthi uyi-businessman and usebenza ngabantu yabo isikhathi siyi-service into engingayisho sure siyi-service ebalulekile uma usevisa abantu basevisa ngesikhathi once kwalahleka isikhathi i-service ngeke izibe ngendlela ekuyiyona iphinde ibe nala kuma-lessons yabo umuntu uzofika abhukhe ukuthi uzodrive ngo7 omunye abhukhe uzodrive ngo8 omunye u9 omunye u10 so wena ukwazi ukuthi ubhukhe u10 uthi ufuna ukudrive ngo11 because ngo11 kunomuntu one-lunch ka-Shoprite yabo so ubulala isikhathi ubulala ibusiness ubulala wonke labantu abazodrive ngo3 4 5 6 yabo cabanga ukuthi nabanye abantu even la kuyona hip hop because khona bazokubuka kuyona hip hop umuntu usezorealize ukuthi i-timing ibaluleke kanjani yabo it's not always about wena ngisho kuthiwa ngabe attention ikuwena kangakanani but ufuna ukwazi ukucupha ikhala yabo because sometimes uyamosha yabo usubukeka kambi kanti kade sikubuka kahle yabo i-timing yabo ibalulekile kokunye uzokhipha ingoma sengabe uzokhompisa nobani ngoba manje i-timing yakho yabo ikanjani kokunye ukhipha ingoma ekhuluma ngokuthi kanti ubade sandakhipha ingoma ekhuluma ngokuthi sengazi ukuthi manje niyaphendulana yabo i-timing yabo ngithe ngiscroll lapha enkundleni zokuxhumana ngabona ukuthi comment yakho mengingaphosisi ukuthi sidala leso ukuthi ngeValentine kufanele udrop i-love song hayi ngeke umuntu usekremile ukuthi nengoma ye-holiday yani ngenzeka ukuthi omunye umuntu oyibuka ngendlela ukuthi mhlambe i-love song obvious MCQ uzodropa because yena vele umuntu wama love song and then ufika uDan Ken Skuva makhuluva uzodedela now uzodedela love song now sure sikathustana kodwa nje first leyo nto leyabo igcina create ne competition into yokuthi wenza into expected ukuthi ufuna kuyenza because khona omunye umuntu onengqondo ukuthi in competition now ngalo suku wena expect ukuthi ufuna wenza ukuthi uzofika yena ezokwenza into eopposite yaloko senini competition why nje abantu ngaba surprised like the first time bekuzwa babe surprised ukuthi ukhona into yabo why manje sefuna kwenza into eyaziwa ukuthi uzoyenza so program the man yeah kufana lento le ukuthi umuntu adrop i-diss track alindele ukuthi nawe uzoyenza manje akwazi uyamsaba how kuya ngokuthi affective kangakanani
nokuthi ngiyibuka kanjani, ngibuka ukuthi izongisebenzela mina ukuyinaka manje noma ukuyinaka sekuyisikhathi sokuthi ngenze into ezixhumene nezinto ezikanjalo ukuthi ngiresponda kubantu abakhulu bakumina. But for now uma ukuthi mhlawumbe ngenza into engekho related to leyo nto futhi nale distract akayingithinti, just ngizwile nje. Okunye futhi okubalekile ukuthi lento le asuke icabangile kusuke kungasiyona iplan yakho. Yeah. Wena unamaplan akho ubhizi. Welcome to IC.